Ia, via le atua I le nei fiafi, ia, waftai le atua I lona lofa malona ngalelei. Ia, ua whapenau to e tātou wheiloa I lunga o le tātou polkalama I le nei fiafi. Le aso tofi, ia, pei o na masani ai I aso tofi taitasi, I vai aso taitasi, ia. Waftai le atua I lona ngalelei malona lofa. Ia ua toe maua fo'i le awanoa tā ua tātou te whaasoa ai I lunga o le tātou polkalama po o I lunga o le te penga whailangi I le upo le atua. Le upo le atua e whaamalosi e I a te oe. Toe whaamalosi e fo'i lau mafutanga ma le atua. O le ia o le vi inga e wha fo'i le atua. Ia ona o mea sili ua ia whaia mo ohe ma. Ia o le whatalo whatua I lau polkalama o le Jesus is the answer. I le neia fiafi. Whatalo whaatu I sunga I whawhia ngainga. Ia mo tau whale tua. Ia e whatalo whaatu polkalama ia te o tau I le neia fiafi. Ia ono lo o tau nofo te talo pea. Ia. Mo le tātou polkalama e le ngatai le ia mo tātou uma e le ngatai le ia o le upo le atua o lo o launga ina pea I le asa ma le asa ia o le whatalo whatu I le polkalama le Jesus is the answer ia whatalo whatu fo I tamama tina ma tutua si o tātou atunu whatalo whatu le tātou polkalama I nei o tātou tamama tua ma tātou tina matua o lo o tapua I le aso ma le aso ia ua le whaiva o le tātou whanau o le whainga luenga ia ma tausi o tātou tamā mo tātou tina I le aso ma le aso le ia whawhiloa I mwhatalofa atu le pokalama ia te o tau I le nea fiafi ia whatalofa atu fo I tātou paanga ma sani o le tātou pokalama I lunga o le Facebook ma le YouTube. Whaatalofa atu le polkalama ia te o tau le nea fiafi. Ia awane I ngalo whaamole mole share le tātou polkalama I le nea fiafi. Ia ele ngate lea ia subscribe le tātou YouTube whaamole mole. Ia o lau feso soani fo I le nā I lunga o le tātou polkalama. Ia o le share o le tātou YouTube ma subscribe le kāko YouTube channel. Mala uawa, mala ufalo halo I le nea fiafi ia ea mai le vai aso. Ea mai le tātou vai aso ia lea ua aso tofi I mātou I nei Amerika. Ia tue tasi lava le aso whai ngā luenga. Ia ona tātou pa ia fo ila I o le weekend. Pea o atuai le ola ma le malosi mai I le atua. Ia e te taritonu ia o nisi atunu o Samoa o New Zealand. Auskari karikongo o le waso for really lato. Ia tae ao ia lato pa ia fo le weekend. Ia o nei mea uma o suinga o taimi o suinga o aso. E senga o aso. Ia e whawhitai ia I le atua. Whawhitai ia I le atua ona o le malosi. O lo tātou maua inga pea I le aso ma le aso. E whawhitai ia I pea I le atua. Awane I ngalo ona averevi inga ma whawhitai I le atua. Ona o le malosi ma le olo o lo tātou maua pea I le aso ma le aso. Ia e whawhitai e avea fo ili nei taimi e whaamaise atua I fo. Nisi fo I nei o inga. Ia e maua fo ili tala I nei aso. Ia ona o se wala au pa ia le atua. Ona o se whaalawe lawe. Ia whaapo se I sa tupu ilongo awala. Ia e nisi fo I o skeke ngai Amerika Texas. Ia ua ai lunga te penga pailang ia. Langona fo ia le mafa le alofa ma le I siau tasi fo I o sau. Cousin ia posto fine fo ia te toto ma ano ia ona wala au pa ia wa maise le tua le tato wa inga ia
tātou whaalangolango i le tua, ia tātou mawalo tele, ia e tari tonu e le o se mea whaingofie, e le se mea whaingofie i le ai maisi a pēa o i o tātou whanau, ia e le o se mea wholo ngofie, ia ai tātou te tatalo i le atua, ina ia whapena ona tātou mawale whaamal whananga ia wafo ilona para au pa ia fo ia ile finge mal to ia mai se le alo ia o nei mea uma ia e tate o uma ia ia o te avieli nei taimi mai se to ile por kalama Jesus is the answer ia ile to fine fo ia mai se le to lua ia male fana ona wala au pa ia le tua ia most taimi ia tātou whailoai pe tātou tarano ia on disfoi fuanga ai whawhitai le tua ia o maua pe oe ma uleola ma le malosi ma tātou uma ia tala tusi o le tua na te au maia o le tua fo ina te awaisea o le ia tātou nofo tatalo i le tua na ia whapena na ia ilona wha ma whananga ia tere na waso matalanga ia tai le tua i le neiva yaso ako ia mai lau wa yaso okay mea uma po se yung sa mai ia o le neiva yaso se va yaso matongo fiere neiva yaso i ia te whaptai i le tua ia o ngā solo manuia mea uma i lo uwa yaso ia ia teimi sa wai whawhita uli ma o mai whawhita uli e le ngata i lea o whaososonga ma tofotofonga i lo tātou sa waringa ia ai whawhitai i le tua ia ona o loo ui ai nei me tupu mai ia ai whawhitai i le tua tātou te le o whaawaiwai ai whawhitai le tua olona anganga malona whaamalosi mai ia i tātou te maua i le malosi o a puapua ngā o a whaingata tātou se savalia i le aso ma le aso ia tu umatua i lumo le tua i awane i o tātou whai e le tātou malosi ia ai whaptai i le atua ia o le neiva i aso ia manuia mea uma i ngā luenga whatai po i le atua ia ilona puipoinga fo i lungo o awala ia awa fo i whaafoenga o ngā luenga i le aso ma le aso ia maalie fo i ale neiva i aso o nofo ma o ma tamata i le fongo le pale mengi se tātou tala noa i fo tātou te le iho le tātou upa soa i le nea fiafi ia maalie fo ia le mea o loo tutupu mai tono le tātou pale mengi tele a me tate wa ai atu i ai mea o loo tupu mai tono oso ele fo le fisili o ele silingia i loka mawhauwhau i mea i o ke wa ai a koe kokongo le pale mengi ia o lua ai alu solo ai le anganga o le ti apolo ia mai se le anganga o le atua i te tono o le tātou pale mengi usa o le mele ua ia o le ilo po o le ali sao ma le mele ua ia i ua pa o te alofa si o tātou atunu
nei o tātou tamā mātutua ma tina mātutua o si o tātou atunu. E re ngata fo i leo tātou whānau tupua, whānau taravo. I nei mea wala tau wā ai ai. Mai te tono le tātou mālo Samoa. Ah, e, no, ah, e, o le mele wa, e fia lolo mea sa kukupu mea sa o whaalongo. Ia wā o lawa i kaimi a ka ola i pe lai mai lunga TV pe, pana mengi, ah. Ai, e a po, ai e re ini mea wha pe tupu mai. Au re nei au tupu langa ua tau a vea le tātou mālo. Ah. Usa o le ua whai a ua le aise mawhau whau mai i le tāpua inga Samoa. I le lātou tau a vengina o le mālo. Tu so le mele ua iei nei i la uilo. Ua whai a le me mana o le tangata. Au noa ma se wa ai mai le tū mālo le ngātai lea o Samoa ato o lo tāpua ia. E le aise si e o se loto tī ngā. I le mata mata atu le tūlanga le ua wo o ele tātou whai ngā mālo. Ah. E le o se wha teita inga le lei. Ah. Ma e le se mea le lei fo i le wa ai atu ma le tantanga i atu ma le tapua i atu ta mama tua mtina matua. Ah. I le mea lo tupu mai le tātou mālo. Ah. Au le mea te whaftai e le atua. Ia, o lo o iai pele anganga o le atua tu tono le. Ah. I fongo a kapineta pe a whai. Ah. E uia ina vevesi tolo i whamtalanga ma manatu ma ia a o lo wa aia pea le alofa o le atua tu tono le paramene. Ona fo i o lai e tangata e moni le alofa. Ah. O tangata fo i e matau i le atua ma moni le alofa. E te iloa. You can see it. Ah. E te iloa. E tau tala le mea moni. I e tau mawhai e whai le mea moni. Ah. A wale le atunu o Samoa. Ia wale mea rei e whai e rato. Ai amo uma e tātou. Ah. Ia ai tātou te talo pea le tātou whai ngā malo. Ah. Ia maua le whea rufani. Ma maua le anganga o le alofa. Ia ma ia whaia le fina ngalo le atua. Ia lātou i loa. Whai le mea moni. Ah. Awa o nei mea umai whai. O loo sila sila o fonga o le atua. I o lātou mea o loo whai. So whatever they hiding or whatever they plan to do. Ia o loo sila sila mai fonga o le atua. Ah. Ia o le ia. Ia tātou te talo pea moro tātou malo i Samoa. Ah. Ia e mo ia na ola i tutuila ma. Ia ai heila upitanga mai upot. Ah. I Samoa. Ei fo ile sa uia fo i manatu po sa u pautuang. Ia awa fo i ne malo le tātou atinu. O lea ia. E reise me whaingata i le atua. Ah. Whaingofie uma me i le atua pe a tātou nofo te talo. Ma tuu atu le tātou atinu. I le atua ina ia whapena o na wawese tali. Ia awale tātou malo. Le tau aveina ma le wha maoni. Le malo Samoa. O lea ia o le mea e whawhetai i le atua. E uia nei mea uma ia e o mai mau e se ola. Pe o tupu mai se wha lave lave. Ah.
ia na le tautupu ia ai le tupu. Ia o le mea ke whai ako i sore. O ka haka umale ngofo i kongo le. O le iko kongo le palimingi. Sore wa ufa alongo. E ei whai whi au. E ei ki a kongo. E ei a o ao. O se vai. O ka haka whai kofi i kongo le Galicia. A o mea lai kupu mai ko kongo le palimingi. Sore. E le unka ngaka sore o ngi loku sore. Ia so ia o me foi la longi ia e fa taila ile tua ia o le nei o no ta ua ia ua tatu mau o le nei foi la fiafi ia o tatu fa so fo ile nei fiafi ia ele umi fo tatu fa so ia no fo le nei va ia som sa uniuni sa talo ile tua ia awa se upu mo oe ma u ile nei fiafi ia sa tu ina tu ai le tua fa lango lango i le nganga pa ia o le tua ma fa ali mai ma fa sino mai ia ma fa ilo mai lona upu e au nga mo tatou i le nei fiafi a wase fiso soani fo e o le nei por kalama ia te oe ma ilo tatou ola fa le nganga ma le tatou sa valinga ia a wale fina ngalo o Yesu Keriso o lea la ia ua o sauni e sere tatou whaamalosi i le nei fiafi. Ia ai li amatanga ina le tatou whaamalosi ia te talo i le tua ina ia papenao na whaatasi mai le nganga ia o lona afio ina ia papenao na lua tule mana o le tua i lo loto mo lo fina ngalo ia le tua lo mātou tama o le a o sa uni le li i ta la ia tu lo upu te talo atu i la ufio le anganga pa i o la ufio pa mole mole fe soso ani mai pa angangana i a tea pa upu i a tea ui upu e au mai i le anganga o la ufio aua ne i o fa alango lango i lo uiloa o lo umalama lama ai ia o fa lango lango le nganga pa ia o la ufio ina ia luatu lo upu ma le mana i loto ma fina ngalo o e o le a maua mai pe mai mo mai lunga o le nei te penga fai langi le li ie ina ia fa pe nana o ngalo upu i se loto ua mafatia e fai ma fa ma lo si anga o lea ua mafatia e le ngata i lea o lea ua maua le salamo ai a velo upu le neia fiafi e toe lu i tau ina ai o mātou loto mo o mātou tangata ina ia mātou whaia lo fina ngalo ma a watu o mātou ola e au na ai mo lau fio lea le li e e soa ni mai i lau atali i le neia fiafi ia a wale whaasoa ino lau upu whaamanuia i e o le a mata mai le neia fiafi ma te lia lo upu ia whapena ona whaamanuia i o lātou loto mo lātou wangang ia a wale neia fiafi lea li ie soani mai whaapetai le neia wanoa tā ua toe mawhai ei na toe mātou mafuta i lunga o te penga whai langi ia a wale whaasoa ino lau upu lea li ie whaafo i atu le vi inga ia te oe o no Yesu. Amene, mamene. Ia, vi ia le tua. O le tatou e ono whai atu ia, o le tatou whaasoa ia, tatou te whaalangolango i le nganga pa i o le tua. Nā te fisosoani mai le neefia, ia wale upa soa.
I nei afi. Ia eri tātou o le tātou tusi whaitau. Ia, o le uru tala o le tātou upa aso e whai ma wha manatu ma whai foi ma pesosoani ia te oe ma ui le nei afi. O wha au tu ina e wha pia. E tali le tua ia te oe. I se taimi. Amen. E tali le tua ia te oe. I so se taimi. Ho o se taimi. Amen. O le ala a tātou o le tātou tusi whaitau. O le tusi o le a moa mai e le tātou tusi whaitau le nei a fiafi. O le mātai o e fitu. A o lona whai upo e fitu. Se i o atu i le se fulu ma le lua. Amen. Mātai o e fitu. A o lona whai upo e fitu. Se i o se fulu ma le lua. O le a o whaitau wina. I o tau o le atu. O na fō ina mai ai lea i a te o tau. I o tau sa ili. Ona o tau maua ai lea. Ia on tau maua ai lea. Ia o tau tu i atu. Ona tau ina ai lea i a te o tau. A wā ai se o le atu. E maua e ia. O le sa ili fo. E iloa e ia. E tau ina fo i le tu i atu. O ai fo i se tangata o tau pe a ole mailo na ata lii i se a reto. Na te ave ea ia te ia se maa. A ole mai foi i se ia. Na te ave na oi. Oi, na te avane ea ia te ia se ngata. Amen. O le nei, o tau e leanga. A whai ua i loa e o tau ona a watu o mea le lei, maa o tau whanau. E re siri ea ona fua ina mai e lo o tau ta maa, o i le langi o mea le lei i e o le atu ai, ia te ia. O mea uma foi tau te loto iai, ia whaia e tangata, ia te o tau. Ia whaapea lava ona o tau whaia, ia te i lātou, a wā o le tula fono, lea ma le au perfecta. Amen. O le auto e whaitawina le auto e whaitawina pa ipo fitu te i o sunma le lua. Mātai o fitu, pa ipo fitu se i o sunma le lua o le auto e whaitawina wha amanino. Ia o tau o le atu ona fua ina mai ai lea ia te o tau. Ia o tau sa ili, ona o tau maua ai lea. Ia o tau tu i atu, ona tau ina ai lea ia te o tau. A wā ai se o le atu, e maua e ia. O le sa ili foi, e iloa e ia. E tau ina foi, i le tu i atu. O ai foi se tangasta, o tau pe a o le mailo na te li i se aritu. Na te amane, ea ia te ia se maa. A o le mai foi i se ia. Na te awane ea ia te ia se ngata. O le nei, o tau o leanga, e leanga. A whai ua i loa e o tau ona a watu mea le lei maa o tau whane. E le sidi ea ona fo ina mai e lota tau ta maa o i le langi. O mea le lei i e o le atu, wai i a te ia. O le mea ua fo i tau te loto i ai. Ia whai e tangata i a te o tau. Ia whapea lava ona o tau whaia ia te i la tau. A wao le tū la pono lea. Male, mai i le au perfecta. Amen. Vi ia le tua.
O tātou, e tele i o tātou mana onga. O leo langa nei e tātou te olai. E iai aso ua le lei, e iai fo i aso ua faa le lei. O nisi aso ua tātou fia fia. O nisi aso ua tātou faa noa noa. E tau whape nā le alua lunga o leo langa. Le tātou te olai. I le nei la langa. O le tele o puapuanga. E tofu lava tātou ma me tutupu i o tātou o langa. E ese le whapita uli e whanga i maa ui lea aso ma lea aso. E ese fo i whapita uli o lo o whea ngai ma oe i lea aso ma lea aso. Every different day, we face different trials. Amen. E tele o aso e tātou sa ngai e ma whaapita uli ese ese. Amen. O isi aso o tātou o langa o tātou maua le fia fia. O isi aso o tātou o langa o tātou maua le whaanoa noa. O nisi aso ua e ita. O isi aso ua e maua le oli oli. A ole fesi. A tupu mai nei whaafita uli mo nei pōpua ngā. I o tātou o langa. What should we do? O le ase mea tātou te whaia. O le ase mea e te mwhaia. O le nei la fiafi. O le la tātou tala noa i le tusi tātou whaita wina. O le tusi lea sa tātou whaita wina, po le mta upu lea sa tātou whaita wina. I le mātai o alona whai upu e fitu, o i le mātai o fitu o alona whai upu e fitu, se i o le sun malu. A maua sau taimina e whaita wai lea lai. O na e whaita wai lea. O le tusi lea, po le mta upu lea. O le hawa onga le a Yesu ke viso. Sa whai ilunga o le maunga i le motu o tangata. Amen. O atu Yesu i tangata ilunga o le maunga. Sa ia whapea mai ai. Ia o tou o le atu. Ona fo ina mai ai lea i ate o tou. Mateo fitu. Aua tō te whaamasino atu. Yeah. Excuse me. I whaamasino ina o tō. Aua o le whaamasinonga tō te whaamasino atu ai. Mai mai. Mai Yesu. Ilona o onga. Ile moto no mai. Ia o tou o le atu. Ona fo ina mai ai lea i ate o tou. Ia o tou sa ili. Ona o tou maua ai lea. Ia o tou tu i atu. Ona tō ina ai lea i ate o tou. Amen. O lea ua whaamanatu mai e Yesu i a te oe maau i lea fiafi nei. O a whaafita uli, o a mapuapua ngā, ua whete iai ma oe i le neiva i aso, po o le neifo i a fiafi. Ave i le atua. Amen. Ave i le atua. Pai mai Yesu, o le atu. Sa ili atu. Tui atu.
Le fai mai Yesu. Ia tātou o le atu, sa ili atu, tu atu. Ah. O lea lai te tupu whaafita uli ia te oe ma ui lea aso ma le aso. Ai lea ua whaamanino mai e lea e Yesu ke viso. I lona awa o mai ia te oe mau, ma ua tu sia foi. Ah. O le atu, sa ili atu, ma tui atu. O le nā e maua mai ai le tali. O pua ngā ma whaafita uli. O lo se ngai ma tātou. I lea aso ma lea aso. Pe a whai ua tātou. Le ma whai o na maua se tali. Te talo i lea tua. Ah. O le mā naia o le manino. O lea o onga. A Yesu. Ah. Mā naia ia. Tusa o lea tupu whaafita uli i o tātou o langa. Ah. Tupu ia. I le wā wha le a inga. A whai e te nofo i le awhiawhi nei o lo e polong. A le whai mai Yesu. O le atu. Sa ili atu. Tui atu. Ona fua ina mai ai lea. Matalaia mai lea o le whai tu toa mai lea tua. Ah. O lea o ngā fōi. O le mta upu lea ma lea o onga lea le a Yesu. Ah. E whaatupu ina ai lo whaatua tua. Ah. Mo lo tari tonu i lea tua. A fo ia ona ere e ia se maua mai ele ta. Ere e ia se maua mai ele tali ua na o le tua. E ala i lo sa i li atu, ma lo tatalo atu, ma lo tui pea i le tua. Amen. E te me o tātou fiu e tau mawhai o tātou whānau, fiu fo i e tau mawhai ia sui o tātou o langa. Ah. Ele ea se suinga. Sa ili i le tua. Tātou o le atu i le tua. Amen. E tali mai le atua i a te oe. E tali mai le atua ma au mai e le atua le tali i a te oe. O a o mana onga, o loo e mana o mia. Pai mai Yesu o le atu. Ah, mai o le atu. A fia maua se wha malo longa sa ili atu. A fia maua se mapusanga mo le alu iluma o loa inga. Pai mai Yesu tui atu. Ah. Aua ne i whaapolonga ina e whaafita uli tātou. Amen. I aua ne i whaapolonga ina o tātou tangata i whaafita uli o leolanga. Tele o tātou. O loo whaapolonga i pōpua ngā o leolanga. Ua le ai se saolotonga. Ah. A whai ua e fia maua se saolotonga. Mai i pōpua ngā o loo sa ngā i moe. Whai mai Yesu, ia tātou o le atu, ona fo ina mai ai lea. Ia tātou sa ili, ona maua ai lea. Ia tātou tui, ona tō ina ai lea. O lau o le atu, ma lau sa ili atu, ma tui atu. O le nā tātou te maua ai le saolotonga, ma le pōpua, mai i pōpua ngā. Amen.
O le fina ngalo Yesu. Ia aua ne I toe tau fia tātou I le amo o le polonga. Ua uma ona whaasau loto e Yesu tātou. Ua uma. O le fina ngalo Yesu ke viso. Ia aua ne I eise si o tātou. E tau fia tātou male polonga. E le mana o Yesu e tātou ola polonga. A lea na maliu Yesu I lunga o sātaro. Ina ia whaasau loto o e ma. So o le mea moni. O tātou ua uma o le whaasau loto ina e le atua. E ala mai le alofa tu no o Yesu ke viso. Pai mai Paulo I le tusi o kaletia o lon fa upo e lima. Oi, le tusi o kaletia mata upo e lima. A lon fa upo momo e fai mai. O le nei, ia o tautu mau I le saolo tonga. Ua whaasao loto mai ai ke viso ia te I tātou. Ai aua ne I toe tau fia o tou I le amo o le polonga. Whapalangi. It was for this freedom that Christ set us free. Therefore, keep standing firm and do not be subject against to a yoke of slavery. Amen. Leo fekta lai mai Yesu. Aua nei avea mea o loo pupuanga tia I o tātou o langa. Ma mea whainga tā e o mai ia te oe malou a inga. E whai ma mea tātou te polonga ai. O le a le mea o le nā e te polonga ai. Ave I le atua. O le atu I le atua e ala I le tatalo. Sa I le atu I le atua e ala I le angapongi ma le whaita wina o le tuspa ia. Tui pea. Tui pea. Tali mai le atua. Amen. O a mea uma taute. Tātou te au ngangi atu ai I le atua. E tali mai lava le atua. Pai mai Yesu. A wā ai se o le atu e maua e ia. O le sa ili foi e iloa e ia. E tō ina foi I le tui atu. For everyone who keeps on asking, receive. And he who keeps on seeking, finds. And to him who keeps on knocking, it will be open. Amen. Pai mai fo'i Yesu. O mea uma fo'i tau te ole atu ai I le tamā. I lo'u ingoa. E fōa I mai e ia I ia te o tau. Jesus said, my Father will give you whatever you ask in my name. Seva ai e le lofa o Yesu ke viso. Tali lea. This is what we need to do. This is the answer. What's the answer? Ave I le atua o tātou manaonga. Ave I le atua I le ole atu I le atua. Tui atu pē I le atua. Sa ili I le atua. I le suafa o Yesu ke viso. Amen. Mewa I le maa nei o le onga Yesu I le nea fiafi. Wha maa losi I a te oe maa u le nea fiafi. O ha mea o pupua ngai o ia te oe le nea fiafi. A yeis foi se whaafita uli o sea sa ngai ma oe le nea fiafi. Ave I le tua. Ave I le tua. O mea uma e ui atu le suafa o Yesu ke viso I le tua. E tali mai le tua. Pai mai le Ioane sulma le ono.
A o lona fai upu. He tu e atu on. Amen. Ioane, sfunu maleono. Pe maile Ioane sul maleono. Mta upu sul maleono a lona fai upu. Lus fun mal tolu, male lus fun mal fa pea. O le aso, tau te le toi fesili mai ai ia te au i se mea e tasi. E moni, e moni. O te fai atu ia te oto. O mea uma tau te ole atu ai i le tamā i lo ingoa. Amen. E fōa i mai e ia te oto. Ua o mai nei lava tau te lei ole atu i se mea i lo ingoa. I nā ole atu ia, ona o tau maua ai lea, ina ia a toa ai, lo o tau ori ori. Amen. Ale ufai mai Yesu ia tātou lefta fini. So whatever trials we facing, te talo i le tua, i le suafa o Yesu ki wiso. E fōa ina mai e le tua ia te oe, le tali sa o mo oe. Ma e faa toa ina ai, ma toe faa tupu ina a tili ai, lou ori ori. Ah. Amen. Fai mai le faa palang. Ile NIV, fai mai. In that day you will no longer ask me anything. Fai pulufu tolu le. Very truly, I tell you, my Father will give you whatever you ask in my name. Until now, you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, and your joy will be complete. Se vai le mānai o le manino. Le mānai o le manino le whetalai mai o le anganga o le atua. O le tali le nā mo oe maa ui le nei a fiafi. Amen. O le a le wha le tonu. Po o le a fo i le ti ngā o lo loto. I se, o le a lava se mea o le nai ti ngā i lo loto a ua e ma o mia se tali. Ave i le atua. O le atu i le atua. If we ask, seek, and knock, God will answer. The question is, why? Why will God help me and you? O le fesi, Aisea e pea e wha pea atu i lo loto, pea e wha pea atu fo i lo, pela e wha pea mai. Aisea. Aisea o le, se ale mea o le a fiso soani mai le tua i a tea. A o au le tangatanga sala. Aisea. Why God? If you ask yourself, if you say, why God will help me, but I'm a sinner? O tangatanga sala. I te lo o le tali. The answer is because it's the love of Jesus. Amen. O le alofa o Yesu. Ale fai mai Yesu. O le alofa o Yesu le fai mai Yesu. E ole atu i le atua.
I lo ingoa. E tali mai lo tamā I a te oe. E wha a toa toa ina ai lo odi odi. Amen. O lea lofa o Yesu. Ah. O lea lofa lea fo I o lea lofa fo I lea Yesu. Na maliu wa Yesu I lunga o sa taro. Ina ia ma ngalo oe, ma ngalo ta, ma ngalo au, ma ngalo tatou uma. Mai le anga sala. O le laro langi. So, o oe ma, o le atalii, ma afafine, a le atua. We are the family of God, the daughter and the son of God. So now, keep on asking, keep on seeking, and keep on knocking. And God will answer. Pai mai le, na te tatou o le tatou tiswaitau. Ah. Sa imela. Pai mai le apo, tatou tiswaitau. O le la ua uma. Ah. Le ua uma na wa o ma Yesu ia I tatou. I le me te tau o na tatou whaia. Ah. O lea. O le atu. Sa ili atu. Ia. Ma tui atu. Le ua uma o na. Ah, o mai tatou. O na luifo leo manatu. Ah. Aise a. Ah. Lea elfi siri lea. Why? O lea la. O lea atu I tatou o le tatou tuswaita. O lea la. La afa matala mai ai. E Yesu. Ah. Le ano ma le mafua anga. E te tawai o na tatou sa ili. Ma tatou tui. Ma tatou o le atu I le atua. Ah. O lea lai fai mai le fai upo e iwa. O le fai upo e iwa. Se io o le sfut matasi. Ah, fai mai. O ai fo I se tangata. O oto. Pe a o le mai lona tali I se a reto. Amen. Na te ave avane ea ia te ia se maa. A ole mai foi I se ia. Na te avane ea ia te ia se ngata. Ah. O le nei, o oto I le anga. A fai ua I loa e oto ona a watu o mea le lei ma o tau whanau. E le siri ea ona fo ina mai e lo o tau ta ma oi le langi o mea le lei. Ye o le atu ai I a te ia. Ah. Le mafu anga na. Whate te inga. Ah. A whai e sausa ua te li I a te ue. Amen. A whai e sausa ua te li I a te ue. E a fo ingale e manao se mea po se tupe. Pe manao se tupe. Pe manao se mea ai. Ah, po le alawa. E le mea e te avea. Are you gonna give your son what he asked for? Of course, yeah. Ah. Le whai mai. A ole mai sa ua te li I se mea ai e ke avea I se maa. Ah.
E fai mai. A saulo wa te li ia te oe o le mai se awetu. E te avea i se ma. Amen. O le ase mana onga o lo o sau ilo wa te li ia te oe le tama. E ia te oe le loto o le lofa. Ah? O lo wa lofa le na. E te alofa i lo wa te li. Pe e te alofa i lo whanau. E te avea i le mea o lo o mana o mai e lo wa te li. Ah? O le anganga le na o le na e tau whaali mai e le su i lona o onga. I lunga o le maunga i a te oe ma. Hai mai le fai upo sifun maltasi. Hai mai. E le sili ea ona fua ina mai e lo o tauta ma o i le langi o mea le lei i e o le atu. Ah, i a te ia. Amen. So o ala me tātou te ole atu ai i le atua. Ah. O ani o tātou mana onga, o ani me tātou te mo o mia i se tali. E tau ia te oe mau o na tuu i le atua. Tātou wole i le atua. Tātou sa ili fo i le atua. Tui tui. Amen. Ai e te lo. E iei fo i mana onga. E tei me tātou te oai. Ah. E tei me tupu ai whaafita uli. E fo i tei me te tatalo i le atua. Ai alu alu e fiu e whaatat. Ah. E tei me ua fiu e tātou te tatalo i le atua. Ai tātou e fiu e whaatat. Po le ali tei me sa ua le. Ah. Le tali o le atua. E te ilo. O mana onga uma e le talia mai e le atua. Le winga lokta. E fuafua le tali mai o le atua. I le mea le nā e te aungangi atua i le atua. I le mana onga le nā e te mana. E te talo atua i le atua. O le atua na whaia le lalolangi ma mea o tumuai. O le atua foi na whaia oe whaia. O le atua foi. Na te iloa oe mai lava i le amatanga e o i le ngata. God knows your end from the beginning. Le tele e loa le leia e le atua. God knows you very good. God knows you better than yourself. No one else, even me. E sili atu le malama lama ma le iloa o le atua o au. Na iloa o aia. So whatever we pray, o le ale me tātou te tatalo i le atua. A whai e sau o tuai o na tali mai le atua. O lai sila fia e le atua. E lea o ngā i a te oe. God know you very well. E loa fo i le atua. Le mea le na e te talo ai. E te sa ili atua i le atua. It's not for you. And it's good for you. For God not answering what you pray for. Aisea. Ona fo i e lai loa e le atua. E le tu una mai e le atua se mea e loa e le atua. E wha le tonu ai oe. E le tu una mai fo i e le atua se mea. E loa e le atua. E toi tinga inai.
If God knows that you cannot handle, He will never bring it. He will not answering you. Tala mana mo. Amen. Ele tali mai fo ile tua ia te oi. Ma, pea le alain le mea le na e te talo tua ile tua. Ma le mana o le tua. Amen. O isi nā mafuaang. E tuai o na tali mai le tua. O na lai si la fia e le tua. You cannot handle. Sometime, e manga awaka ko e whai o tātou loto. E le tali mai lo le tua. Mau alo e tātou le ita. Amen. Le la o whai ea tua le wha te inga. E te lo, ile, before ile temi na maliwa isi, my mom, when my mom passed away, yeah, I had to come up with a big amount of money. Tuli loa mai le mea lau tala le no whai atu. Ai loa e le atua. Se mea e te ole atu wai ai loa e le atua. E le mawhai e oe. Nga e hento hinga ma e loa fo i e le atua. E le o se mea lili. He will not answering you. Le la utanu e whamatala atu. Le example le lei a le. I le mea le utam whai e whaali atu. Ina ua maliu wal au le atua si o tina. I gotta come up with the big amount. I'm not going to tell you the amount, but it's a big amount. So what I did, the first thing I did, I went and make a loan, do a loan. I think kolu e fale loan nga one word. Nothing happened. Le ai ma se mea le approve. Amen. We try my wife, same thing. We try my daughter. It works, approved, but it's not a big amount. So we cancel it. Ai te lo. Na tu uina mai ai le tua tangata. God have people, amen, that he used. Na whaongai le tua. Tangata e au mai. E so soani i a te au. Ile mea na o wole atua i le tua. Na utatalo ai i le tua. Ai te lo. Le nei teimi a tona, na le happy na ile mea rea i na apru. I was so heated. I was stressed out. I was, man, ko ika. Ma ko ika. Amen. Ai ina ua. Tali mai le tua. Ese ale mea na tali mai le tua. O na ina na whailoa mai le tua. Ia te tau o na malo sila uola whaatua tua. Amen. Na saungia ai le tua tangata. E fisoso ane ia tia. And it happened. Amen. Alfa tik te ingana.
Tusa o le na ua le faila ulonga o te talo i le atua. Ia rui o ulonga. Na o te talo i le atua. Ia approve o ulonga. Ai loa le leia i le atua. After the funeral, I come back. Ho tinga inga loa le tonginga o ulonga. And then I'm not going to have enough for me, myself, and my family to feed my family. Na sila fia le leia e le atua. Ana fa apea anga approve e le atua loni en kaufai. E uma mali mali. O sau lo tinga inga lo tamfai e tuto. God know me very well. God know my life. God knows every plan for my life and your life. O le fa te inga le na. Sa o maua le ita ina ua o le ina ua le approve o long. A le na o te talo i le atua. Wha mole mole fe soso ani mai. Ai la koe whailo. Ei ma se me approve. O lo ule mana onga. O lo ule mana. I was stressed out. I was mad. Ai nei lo. Ei tangata wa uman sau nia e le atua. Amen. And when we came back, o toi nofo mo toi mafaufau. Ina ua o toi nofo I lalo mo mafaufau. A wika fe peanga pa apeo nga approve umangi lo. E manu e le mawhai o ngā kokongi la urent. Le mawhai o na whaatauni mea ai lo tu o lua mara ufana, mara ua whawhi. O tātou manatu. Mō tātou ala. E re o ala ia ma manatu lea o le atua. Le mea le na. A whai e tātou te tatalo I le atua, ma awe o tātou mana onga I le atua. Awe e ai atu, ua tuai, ua le tali mai le atua. O le mafu angana. E sila fia e le atua. Le mea e te tau ona e whaia. O lea, a whai ua le tali mai le atua. Ia awane I o tātou maua le ika. O no sa I pea. E tuu ina mai lava I le atua tangata. E fesoso ani I ate oe. O le tali le nā le atua I ate au. Le mea na o te talo I ai. Tusa o le na o te talo I le atua I a prova ulong. Ai ese le awala na whaatino mai e. Na whai e le atua. E ala I lona fisoswani. E ala I le tali o lo umana onga. Amen. Amen. O nisi taim. O tātou mana onga I sina. A le alaina o mana onga ma le atua. Malfina ngalo le atua. E le tali mai le atua. He will change. E sui e le atua le awala e au mai ei. Le tali o lau mana onga. A le mea le nai te manao. A sila fia e le atua. E le alain malona fina ngalo. God will answer you in another different way. To answer you. But not what you want. A le fai mai le la. Fai mai le. La tatou o I le. Tusile na Ioane. Le mua le Ioane.
Mta upo e lima. Au lona fai upo e suru ma le wha. Na e sau e le tali o le mele. Yeah. Fai mai le fai upo e suru ma le wha. He mai. O le nei foi. Le loto tele. Ua tātou maua I ona luma. Pe a whai tātou te ole atu ai se mea e tusa malona fina ngalo. E whaafofonga mai o ia I a te I tātou. Amen. Ka koa kule. Pe mai. This is the confidence we have in approaching God. That if we ask anything according to His will, He hears us. Amen. Ma na yel tat. Na le ufai mai le tatum ta ule. Ale lain ngakasi lau mana o ngā mana whina ngalo le atua. E re tali mai le atua. Ai whaalongo le atua I lau tatalo. Matali e le atua o mana onga. According His will. Amen. So olea. O ani o tātou mana onga. O awhawhita uli o tātou o langa I tātou sāngai ma tātou I le aso ma le aso. Pai mai le tātou mta upu le nei aso. O le atu I le atua. Sa ili atu I le atua. Tu atu I le atua. Ona tali mai ai lea o le atua. Amen. E tofu a tātou ma whawhita uli. I have my own problems to deal with every day. But I always seek God. O te whaalango fo I le anganga pa ia o le atua. Na te fisoswani ia te. So o lea. O lea wa umana whaasino mai e Yesu. E Yesu ke wiso. Ma whaahali mai, ma wha malama lama, ma wha iloa mai ia I tātou le afi le nei. Le mea e tatau ona tātou whaia. I teimi, e le iwa e mo o mia I se fisoswani. Te talo I le atua ma le wha mauni. Tuli vai I le atua. Sa ili I le atua. Vai tau le tuspa ia. Amen. E te ilo. A e wha tuatua I le atua. O le a le tele o wha pita uli sa ngai moe. E tele mawhai ona e malu ilue ai. Amen. A whai fo I wa e tau wha vai vai. Wha malosi. Wha malosi le atua. E tatu te vai vai o ma. Amen. There's some point of my life I get tired, like, I don't want to read the Bible. Yeah, it happened. Aia aua ni o tātou whaavai ma tātou whaavai atua iara ia. No. Keep on going for God. Amen. God is so good. Jesus is the answer. Whatever we deal with in this life, Jesus has the answer. Amen.
A tātou wole atu I le atua, ma ave o tātou mana onga, ma o tātou pupua ngā, ma o tātou mawhatianga, I le atua, I le suafa o Yesu ke viso. E tali mai le atua. Amen. O le atua e le pepelo. O le atua e le pepelo ona wholofolanga. No. A ofo ina tali mai le atua ia te oe. E pule lava le atua I le teimi e tali mai le atua ia te oe. Amen. Sometimes we need to have patience. E le whape tātou te wala au atu lo I le atua. And then we expect that we're going to get the answer right away. No. The time that you're waiting for the answer, God is working behind the scene. Amen. So ye tātou whātua tua I le atua. Amen. Tātou sa ili I le atua. Tātou keep on knocking, keep on asking, keep on seeking God. Amen. So le tātou whaasoa le nā I le nea fiafi. Whaafetai le anganga o le atua. I lona upu malona fina ngalo. Wa whaalia mo oe, mai mo oe maau I le nea fiafi. E ala I lona upu, whaauina o tātou whaalongolongo, ma tātou moli mauina I le nea fiafi. O leo wa whai mai Yesu, wa tuina mai Yesu le tali, ia te oe mau. I teimi e tātou te whetau iei ma tātou ma o teimi e luta ailo tātou sa valinga I le aso ma le aso. O leo wa whetalai Yesu. O le atu I le atua I lona suafa. Sa ili atu I le atua I lona suafa. Tui atu I le atua I lona suafa. O na tali mai ai lea o le atua. I ate oe mau. So, alofa I le atua malona fina ngal. Amen. O le tātou whaasoa le nā I le nea fiafi. Whaafitai I le atua I lona upu. Whaasoa I le nea fiafi. Whaima. Peso soani I ate oe. O tātou sapalia pea le nei o lang. Lo tātou ola I le nei lang. Ia vea le upo le atua. E whaima wha maalusi I ate oe. I lo wola wha le nganga. Ane ngata I lei o lau asa walinga ma le atua. Amen. Ia ai whaftai I le atua I le neia fiafi. I lona upu wha maalusi. Vi ia oe le atua lo mātou tamā. Whaftai le li ia I lau upu wa uma o na mātou. Whaasoa ai le neia fiafi. Whaftai le li ia I lau tali mai. Whaafetai Yesu ke wiso I lau wa o mai. Ia te I mātou. E te tau ia I mātou le li ia o na mātou wole atu. Ma sā ili atu. Ma tui atu le li ia. E a o mai taimi whainga tā. Ma pōpua ngā. Ole o langa nei. Pe a mātou le maua se tali. O lea le li ie, whaafetai I lau upu, whaafetai I lau whaamanatu. Whaamanuia, iau tangata sa whapena, sa mata mai le neia fiafi lunga o lau Paul Kalama, le ngata I leo se taimi foi, pe a lātou maua mai le nei Paul Kalama. Matoe mata I nama whaalongolongo I lau upu. Whaamanuia ia te I lātou whaalongolongo, ina ia whapena o na talia lau upu I o lātou loto, ma o lātou whina ngalo. Maua se ola fou e watu mo lau fio, te lia ina o Yesu ke wiso, e a vea maa li I ma whaaola. O le vi inga,
ma le whaanetanga, ma le whaawhitai I lau fio. Le nei fo I pō uma lau Paul Kalama, mātou sa une mātou tō whā I le nei pō. E lofa mai anga lei pui pui malu ia te I mātou. Au lia le aso a tae au, maua le ola fau ma le mālosi fau mai lau fio. O le vi inga tu mau ia te oe. Nei se o lava I le whaavavau, ono Yesu. Amene. Ia vi ia le tua I le nei a fiafi. Le tātou Paul Kalama le nā I le nei a fiafi. Ia, whata alofa atu le tō fine a tāna. Vi ia le tua whaftai lava. Thank you sis for tuning in. Ia whamanuia le tua ia te oe le tō fine. Whaftai le mai mua mai le tātou Paul Kalama. Whaftai fo I le talia ina o le upu le tua. Pe ona o whai atu ia o le tātou Paul Kalama. Ia, e maua I le upu a le atua e te sosoani ia te oe mau. Ia, I le aso ma le aso. Whamanuia le atua ia te oe le tō fine. Le ngata fo I lea ia o e o lo o maua lea wanoa e mai moa mai lunga le tātou YouTube. Le ngata I lea le tātou Facebook. Ia whamanuia tele le atua ia te oe le nei a fiafi. Ia ieisea o ngā o le nei pō Kalama. Ia, I le upo le atua I whisoaswani ia te oe. Ia a wā fo I lau sa valinga. Ia, a o tātou o lai pēa I le nei o langa. Ia o le vi inga wha fo I le atua. Ia wane ia te tātou le vi inga. Ia a ia a vea le vi inga le e te tau ia I le vi inga o Yesu ke wiso lea. O lea ia wha manuia tele lava le atua I le nei I toe aso o le nei vai aso o lo toe I whi au manga luenga. Ia whamanuia le atua, pui pui le atua, I lungo awala, I le ngā te leo tonu whale whai ngā luenga. E le ngā te leo whape tonu o maota, ia I le pui pui ngā o le atua. Ia, awane I ngalo whaamole mole, se I wangalo ane wha I loa atua, le mana onga se o mātou e kālesia, pei ona wha I loa atu pea I lunga le tātou Paul Kalama. Ia, I South Nation, e ala I lau fōai. Ia awa ho I le sosoani I le mātou building fund. Ia awa se mātou whale tapuai. Awa le mātou sauninga I le masing fau. Ia, talo atua I le tātou a inga, wō, ma e māsani o le tātou Paul Kalama. Wha mole mole, ia, le mana onga si o mātou e kālesia. E le taua na winga, ai, whai e te alofa e te fia fōai, pe te fia whai manuia fo I si o mātou e kālesia, ma lo mātou mana onga. Ia, whai le nā, o le atua o lo ova ai, ma sila I mea le lei e te whaia. Awa fo I ne I whaina, ona o le tangata, po le wainga o le tangata. Ai ia whaia, ona o lo alofa I le atua. Male fo wai mai I lau loto. Amen. O lea. Whamanuia tele lava le atua I la o tau pesosoani, ma la o tau fo wai. Ia awale mana onga si o mātou e kālesia. So, if you need the information, how you send the money, ia o le nae latu I lunga le tātou screen, le screen e lui foi lalo. Ia, ne lui fo mai le tātou, ne lui foi le tātou information. Ia, I le awala fo I e lafo mai ai sau pesosoani. Ia, I lunga o le cash app. Ia, o le cell. Ia, male, la fo I si meanga, male vemo. O lea, ia. Se mātou sa u pasilanga na, ia. Ala I lo tau pesosoani. Ia, aere, I le se meo I ai. Pa manuia pea le atua ia te oe. E tala le tusi pa ia, le tala le tusi len tātou whaitau e.
Ia e whaia me le lei mō tangata e peo na e mana o I tangata e whaia mō. Amen. Ia vi ia le tua ia te tono le tātou por kalama le nā I le nea fiafi. Pa manuia tele le tua I le aso mo a taeao le aso forile I whiau mga luenga le ngā te leo le weekend. Ia iei le nganga o le tua pa manuia atu le tua ia te o tou. O ma le tua, pe wai ma le tua. Amen. Ia o lau por kalama le nei o le Jesus is the answer. Ia ma lo tau au auna ia te au nei pawa Faraimo. Mai le lalafanga au le leile nei o whanga sā I tutuila. Ia ma whale a siu I sa mo I sifo. Amen. Ia aere I whaumala le tātou por kalama ia a vea le nei taimi. E whata lofa, ma toi whaapilo ai atuai, ma whata wha I le pule o le por kalama, po le paso le tātou por kalama. O le tō whine, e a whina I le nei a fiafi ai whina, pa manuia le atua I a te oe pas, ia le anganga o le atua I a te oe, ina ia whapena ona soswane I a te oe, I ti ngā o le tino, ia ma ia whapena ona ia ile malosi ia te oe whaptai I le atua I lona whaamalolonga ia te oe le tofine ia an ngata I leo le malosi ma le ola ia o lo maua oe le tofine o lea. We love you fina, see you on Sunday. Ia o le tatou por kalama le nā I le nei e fiafi vi ia le atua, God bless. Ia, kalina se koe whai, e le mele ua. O le tātou por kalama, ia, e o le fau le mele I runga I le tātou por kalama. O le ala, tau mwhai e te wha uma le tātou por kalama, e se e mai runga le mele tau e na wha uma le por kalama. Ia, le ua alua, ia, e ua ngalona. Titi au, o tu mele. Me le anga o le o se, o le iso putu, anga isa o potu sa, o maanga, ia o le mere, e whaasoa, koe whai e ia. Ia e whaamalia, o le tau mwhai atu e tausu e mere ina ia whapena ona. Le ua. Ia. Ia. O le tatu. Let's try this one more time. Tala listo ina oie pulma. Ia. O le tatu por kalama le nā le nei afiafi. Pa manuia tele le atua I le nei vai aso. O aso, le aso atai au I whiau mga ruenga. Ia e maise le tatu weekend. O ia le lau e la le au ngā le ua tu I wha manatu mai le mea ua tu I titi a ngalo ia te. Ia. Ia awane I ngalo le tātou por kalama I le astona. Le foto le au ngā. Le au ngā tele o le mele o tuai ona wha uma le tātou por kalama. Le foko I titi a ngalunga. Ia awane I ngalo le tātou por kalama. I le astona. Ma le sunga I a tala lei mai I tutuila. Le tātou po kalama pe le masani I le astonai I le tūlai ongo. So don't forget to share our program and tune in. I le astonai o lea ia
Manuia tele le nei po le nei afiafi le swafa manu malo o Yesu Keriso in the name of Jesus. Amen. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way.